Ej, bolje sem za tabo. Sploh sam Tomahawka, ne? Tu sem jaz sem ti rekel! Ti si rekel, da je za mano! Jaz sem ti rekel, jaz sem za tabo! A koliko smo Tu sem jaz! Tako, pritisneš v pa reče, to sem jaz. Jaz sem se obrnil pa sem knife'il, ko sem mislil, da je za mano, pizda. Wow! Kemer. Sorry. Pismo vam, Martin. Tu sem jaz, tukaj sem Ja, jaz! tle nekje ni en, ko si ti veš, fuck, pa strela. Pizda, Saj te imajo doma, če te machine knife'am, gune, da pa ni jih jaz knifam. Nesposoben je. Kurva ima 180, ej, ne se fukat. Jaz grem tudi tukaj, te knifet. To, dobro si ga. A se ti, Kako ne, jaz vem. ker sva bila oba dva z nekom tam in se nisva klala med sabo. Ne. Ja. Ne! Gled, jaz sam knifam to, kar vidim. To ti ni Ne, logično. tu sem jaz! Ne, tu smo ni en od naših. Pa Kemera. Kaj že na to zadnjem? Dobro, to A ni vidiš, Keber. Če jaz sem Keber je knifam. nevarno. Ok, zdaj napravim, evo, to je en od nas. Ko vidim, da ima pištolco. Ej, en je bil že na onem knifeu, pa sem ga izhumiliatal. Vse spet. Se spet, ja, kurma. Tu sem jaz! Dobro. Dobro, nas bolj mod, ko ti rečeš, to sem jaz, pa nekoga drugega gledaš. Puj! Oh, you fucked up. Ja. Ne, ne, ne! Oh, Če jadnik z bazuko strel. Oh, sorry, Freddy. enega na loku sem glih kar knifal. To sem neki od mene. Ok. En je za mano. Ja. Kaj si mi ga spizdo? No, Au, 160 to spi. ste ga spravili, what the fuck. To ti pravim, uničili smo ga. Takrat, ko ga je un spravil dol iz knifeov, hitro, Ko smo ga spravili dol iz knifeov, sem ga jaz na loku, pa so ga pa še naprej. Tu sem jaz! Ok. Slonov klen, ja, Slonov. to se ti zdi, da kaj probavamo. Pa leka sem ga knifal. Ej, a nismo še nič, niti enega... Če fal modela, kar ne gleda, ko misliš. Yes! Na bazuki je bil, pa sem ga knife'il, fuck yeah. Čakaj, to kdo od nas kle? Ja, jaz sem. Ok. Ne, Mam ga. Samo To. smo nubi, fuck. ne, ej, en je na bazuki. Jo. Ja, un. Ga si že na bazuko. Tako si. Tu sem jaz. Ok. Ne, kurba je že To si ti, to sem jaz. Kako mi je domen, to zdaj rekel. To si ti, to sem jaz. To si ti. Ne, prasec ga je ubil, pička mu materna, pa zraven njega sem že stal. Lil Wonka je na pištolcah, pa smo ga mi tako humiliated, gaj. Ne, ta je že na 190, En se no. je Ja, pridružil. sej, pa ga je on kurat stilil, fucking fak. No, Ne! Pa ne! Izgleda tako, kako imamo kilo. Freddy pa Keber, dejt. To je Ko? 9 setbackov ima ta. Čakaj, sem jaz? Leaderboard... Ajde, gremo še en gangen. Ajde. Fuck yeah. Glej, kaj je Martin, je imel 14 setbackov. Jaz sem unga smo ves čas. Čak, kje je scoreboard, evo. Ja, ne, to je... Čeprav ta Martin, koliko ima? Jaz sem jih največ pojpil. Ta Martin je dejansko slabši od mene, pa ima Merciless. Fuck. Ja. Kaj se to samo ne dogaja? Freddy je sak. Jaz ne moram tega kurca priti. Enkrat, ko bi prišel skoraj ne, mi pa Claymore v glavo fukne. Ja, nekaj gange, biti gange, ja. To... Dale.